Kurgira Bishop Sheldon nagira ngo wiro bwinzi abeje barukutina rahanga nibahindira babira bo mutano munsi wabageragerensa naba barukutwara rahanga nke kitari kikuru ekikuru amanya rahanga kuna amanya rahanga no wenge mwandi kwaterekana by the way nasho na masters na PhD kumukuru yanagamba bampiro ba associate professor okoni mpandike taboni mpandika articles academic you grow kongecha nyambere no kumanya Yesu na rwo mu Rwanda rwese na itisa ebibi so bana muri bashaba mumanye rahanga ati ahigabe gikutina rahanga abo kubana wenshuro ya buri kintu cyo no munsi yayongera yahanke cyo kureberaho abo kuba ubuhanguzo bwashyireho bona na bwararahanga bayamba omu academic zone. In fact, na ntari nyamashume na n'ishobose ntari na cyubwo abana babiri bamanyarahanga abakiro bwinyi bakaragaho cyumansangu nawo nk'ababiri bamanyarahanga harimo n'abatarashujwe barimo kandi succeeding there, but if you put on aggregate, the more who got to know God succeeded more. Can you do research? Already I have compiled 30 articles from students I taught 30 years ago. 30 articles of different students in Abashomeire Laki High. I just picked those who have excelled out of all others. Minimum, I'm having a PhD, minimum in Kamwina. I'm a professor, I'm a judge of the High Court, I'm a medical doctor, surgeon, I'm a veterinary doctor, Naman Biji. Oh, come on. Shalamata Zulu. What's up to Okumanyarhanga na choli chikwera munonga muno awu experience yanje yabanje timukimanya bweni bashabana namwe lukhendera mwehereze Yesu abomujuru wanyu nikiza kubayamba munonga omukushoma kwanyu nomunyesi yanyu deba mukamana jangu liba ndiaru yijini kongota Revelation 3:20 korukwigura niza kutahamu nindianiwe ninganiwe umuringo ngo gume Bishop nagirangu icyagarira amashomero ge kanise nyuma nuko ebo musingi gw'edini ugatandikirweho amashomero gakeija gagarke nyuma abo kube kanisa ino kuyagihire mwengaro kanisa kagere bizubu nayo abo kuba abakwebembera amashomero bakaba takifayo munonga kubateka tekaho ongwaza kwebembera ishomero no na shanaki aine micheki na twazata abaza kushomesamu bobi ne mico kindi batwaza bata bine biragere bikuba guidinga mwene bibyo nabikargaho ekindi ababire bazabuciko bwa board bw'amashomero bumwe hakazamwe abantu abakuza kwijo mu ishomero kugira ubunde kibiyamo batari aba bakuza kugira ikibatamo ecyo nacyo cyaretera amashomero gagarike nyuma emico y'abana yagenda hati ibintu byo biretira amashomero gagarike nyuma Joab tumwebarize muhozi urumukuru w'akatika kakwebembera ishomereri nagira ngo wahati bacire mukwe kwatara mukabakristayo kugarira ishomero ryaba hamtindo abazire tugambira all the students abayabero muri mu ishomero tugambira members ba board tugambira foundation body niyo kanisa mweje twatanise turebo kutwagariraho Right High School ekazamurenda tutero maranga government akwera ishomero it is government aided rero mu government kugira ngo government nayo egire ki yakora kugira ngo abana batungo ubugwaji mu ishomero bashomeki Ishomero rya Laki High School bujaga rikatandukwa abazere hamwe ne kanisa umwaka gwa 1957 kandi rikashoza abantu bo mutano binjo mu ihanga kukarika ijari yagarike nyuma ikiretere kanisa ibembero Bishop hamwe n'abashomerire mu myaka ya kare kwimikiramu kugarira ishomero ryaba hamtindo gwira aba Sky TV agenshonga ndimatenebye